mun sang atanga INP mizo channel thlir tu te chibai le vek ule September ni som zirtop ni ania indam tlan theu kan be sei Myanmaram boy chuan zual lam apan tatak zeta Chin state ha kha le than tlang lampo an boy ta hleya chipchiar dewa kan soima in nimin lama kan update man tak lo kan an soima support ange nimin September ni kuwa khan rikhodar khopuya police ke matangin police paruk chuan CDM lam anzom veta nia soi ania CDM boy pui tu polamin an soi dan chuan NUG indide ya puan nu hian sipai le police CDM lama pakai ta hi an pung na sa hle ani nimin tu khan KNU nam sipai KNLA le KNDO te tang kop chuan terrorist sipai te ke man lak sak le bok September ni kuwa nimin zing lamdar li dai to khania nam sipai te chet vel dan afel nu chawa media lama an soya kan riat lai pha ani KNLA le KNDO sipai te chuan KNU Brigade 3 le Brigade 5 ramchan inkara terrorist sipai kem chu nimin tu khan an lak sak theile ta a hetia an lak sak nu chhun lam khan terrorist lam chuan thlo na mangin thilom dan an thli thlai na sa hle ni in an soi boka indona thi le hliam om dan chu chipchiar zo ka ti chhuale an tuma kan riat vele kan soile donia karen ni lama hian September ni sari D-Day an puana tang khan indona zual le sova nithum chung lekin ral tlan an pung le hle ni nimin September ni kuwa apo khan bompu ka wangin thlai seng mek tu te zinga nu pakhat chu athia midang pali in hliam an tuar le bok September ni kuwa nimin tlai lamdar thum vela tang khan makui region le sakain region in rina lama om kan ko le kali kong pui dunga talin le min ta khuwa ate sipai enge moza tan luta civil mi som ni ayatlem lo chu PDF an ni ti in an mana silayan ka na satawangin mi som ni vel an thiboka an khuwa an hal sak bok min ta hi in zanga le som nga vel om na khuwa ania a khopu minan tlan chezowa sipai nan ka hlumte zinga hian PDF te po an tel ngei nia soi ni in PDF ni lem lo mi som chuang lai an kap hlum bokani midang an man te chunga po an rong leya heng khuwa te hian sipai te hian om munan khuar chun zom nia soi ani bok September ni kuwa ni zandar kuwa vel khan Vishnu PDF te le Fight for Justice yasa chu pol tang kop chuan makui region yisa chu khopui veng number li na a yisa chu police kem chu bominan beya zan thil alonia thile hliaman om le om lo a hriat thei mai ri lo anti September ni kuwa ni zan khan Mandalay region Minchian township huam chunga tin piun kholama zero pol inti sipai terrorist do tu pol khat chuan terrorist sipai te an kapa sompanga an kap hluma sompan in hliaman tuar bok September ni som tukindar thum vela tang khan Mataya township huam chunga tada phiu khwa sipai somnga velan luta an lal hlui le midang som pasari an man ba ka in thum an hal sak bok September ni riat nimin pia po khan Mataya township huam chung tho ong chian ta khwa sipai som ni velan lut to a mian man nual ba ka in khat an lo hal to bokani nitin mai hian maitel tower ti chiat soi tur om zia bok nizana po khan sakain region pale township huam chunga maitel tower pakhat chu an lo ti chele a pale township a hian September ni sari khan tower pali an ti chia a September ni riat le ni kuwa khan tower pakhat ve ti chele in tower paruk an ti che to ni sipai lamta maitel tower hi an ti che tam ta khop mai arampum huap hian maitel tower an ti chiat sak hi somriat le paruk ani to antia minong line po athina tertek ta hle anyang PDF te hi kan kap tak takang atia ain rausana sa ta hle ni nimin taya pago watch media ina soidan chuan minong line an PDF te achalen sa nimin tu ka an meeting na hetiang hin soi ati PDF terrorist ho hian nun na po nei lo bungrua anti chachiam thina PDF ho hi invoice en tak zetani chuan sipai himin kap ro ati asoi zela mi tuemo
ani lo le pol ho enge moti chiat tum na ril ru hi mi hring ril ru put mang tur ani lo ti hi ka soi du a in hoi sen tak tak ani chuan sipai hi min kap mai tur ani chan om lovin veng lalin that fo maya USDP party member te chu dalan ti in na satakin in bituma Myanmar ram hi op tu nei lo ang maya a oma wangin keini sipai lampo in na satakin kan kap to ang cheu chutianga kan ti chuan kho chung mi puite point har satna na satakan to pha don ani tin PDF terrorist te in do nun chan zirtira training lo pe thin tu tlangram nam sipai pol te po kha om hle hle ro ti hi ka soi du bok PDF hote in thil ti sual ria a sipai ne na in kir le du phot chuan thatakin kan lo pomang chiu khremna engma kan pelovang chiu atiani athu soi hi tu PDF in nge mo oi mai don ni athu soi tlang pui kan an tar lan hi tlemin han bi chiang hlekila in dona chhuwa chuan mi puin an tur na sadona nia ati hi an malak to dan enin thil chiang sa tur ni inalang hetianga thu cha asoi mai dana tang hian minong hlana po hi aril ru boy ve tak tak ta ni inalang boka ui thi son lungin an vom ngai lo ti ang deuh khan PDF te malak na hi en liam mai chi ni to lo ti ati chiang hle ni nimin chun chonulama tang khan than tlang kho pui po aboi le ta view maya chanchin kan la khom lai kha an boi lai ani awangin thu hla kan update man talovani than tlang CDF te le terrorist sipai te chu nimin chonudar khat vela tang khan kho pui chunga anin ka pa terrorist sipai mi pani an thi ni in CDF lam chuan an soya CDF lama tangin thi le hliaman omlo terrorist sipai te chuan ral thuam lian le silain khopui chungan kap na sa hleya civil mi pali in hliaman tor pha ba ka chen na in pakhat chu ral thuam lian bomina fu awangin a kang bok than CDF lam chuan terrorist te hi annun rong zelani a khochunga mi khwal omle omlo chek chuan lama mi puyan ti thabar chung chuan kan kap zelang antia mi puilam poinan thu chua lo ngai poimo ram turin an nge nani hetia chhun lama an boi mai ba ka ni zandar ko chhovel po khan bom voice sari zeta puak le boka silai voinga ruklaya puak le bok hei hi chu terrorist lam in rau sakna ani mai theiani kanom na hmona tangin kan tong trai pui theu don nia Chin state capital Hakha lama po boru kala dai thei mai chuang lo nimen tlai da ruk le chan ve ve la tang khan akha tokin silai le bom puak ri riat tura om renga anin kap nge sipayanin thau savel nge ti ero thu chiang a riat thei mai ri lovani Chinland Defence Force headquarter chuan an Facebook page mangin nimin tlai khan thu chua le ngen na an siama terrorist sipai te chuan civil military grab zongin ma an la thina anni CDF lamero chuan civil mi te hum thei turin tanan la ve thung ti soin a thei ram chuan sipai terrorist te chet dan an riat theia piang CDF te hne na hril thin turin an nge nani September ni som zirtop ni tukin var rual dar nga chhovela tang khan than tlang township huam chung zanak tlang tluan om lungler sipai kem chu CNA le CDF tenan beya khovar fel khanan lata ni in Hakha news chuan soya CDF le CNA lama tangin hliam tuar mi panga an om ati khochunga bom apua fangin Methodist biak in po chiani in an soya civil mi pakhatin bomara apua wangin a khup chin noilam chu apar vek nin an soi boka alainat om hle ani thanlang lambuai na chu kal thuang zela tlan pon om ve ta treu mai nin an soi voin chhun thlenga thilom dana chuan sipai thlona jet fighter te po an khopui chunga a thlok fuwa tamaya jet fighter hi an township huam chung mun tin maya a thlok kwal na sa to hle ani lungler khuwa hi chhun lama phei chuan jet fighter in bomba thlak hial ni in an soi boka an thom le thlona thlok vel hi triaura le lama ngar chip khomi te pon an lo thlir hial ni in Hakha lam media then khat chuan an soi tin Hakha lama tangin thantlang lampanin sipai motor pathum an kalbel le a kongchan ve vel timit lui an thlen na tangin ke in an kal le ni in an soi boka in dona chua bel zel arin om viau mai voin chun lama phei chuan Hakha khopui chung veng then khata wifi mang tu te chuan an mang thei to lo ni in an soi boka
sipai lam hian mun pui lam atangin communication lam ti chiat sakan tumle te poni mai theiani nimin September nikotu khan Myanmaram boi chungchanga Myanmarama embassy rang te kau khom ni in rengun khopui pi rota Myanmar TV room sipai council lam chuan thu soina anneya ramchung le rampona media then khatin sipain thu nei na ponglak anti fo chu adik lo thu le thu nei na la nilovin ramamu mal theinan thu nei na keng ko leilok mai ani ti sipai council noya national portal lama an ho tu mong chuan asoya ramdan puyang taka mala anni thu le rampum huap in thlanna nei ania mi pui thlan party ne na thu nei na hlan le mai turani thu asoi bokani Myanmar sipai council hi Russia le China hian ral thuaman supply ti chu kan reveka mase anni sarkar ni nilo sarkar dang hi anin rol ve ti po kan ngai tu ngai om lo ve tun nai maya Myanmar malut import list anjir chiana atanga landanin sang ni le sompanga kuma tang dai to khan thona long le teng siam na bungrua pa chi rang Ukraine hian lo pe na sa hle ti mu chua ani Ukraine ral thuam siam na company Ukroboron Prom le UKR Space Export tele Myanmar sipai council te chuan in rem na siamin BTR4 anti sipai phur tu motor te MMT40 anti teng lian vak lo chi te 2SIU Howitzer te siam turin in rem na an lo nei to reng hinia heng tele Ukraine sarkar in ral thuam lama Myanmar sipai council atan pui zel hi tito vaturin Justice for Myanmar chuan ngen na asiama heng zong hi ren lek lova mi pui thattu minong hlana sipai council tha ti chakna mai ani ti an soyani PPST Peace Process Steering Team anti nam sipai pol rang som NCA in rem na ming sign tu ten rem na le mon na kongan zon na ti mandin kha nimin September ni ko khan online mangin an thu ho tangeya kan lorin lok angeyin tuntuma Myanmaram boi na hi ral thuam manga chin fel tum na nilovin political dialogue manga chin fel dan kong zon ni se andu thuan soile nge nimina an thut ho na chuan tuntuma Myanmaram boi chungchanga an din tlan na point sari zatan tar langa chung te chinga chuan sipai council in miaman te chu avek sen du thu te political dialogue nei tha anti thu te ram thu nei na hi mi pui ne na hlan ngei tur an du thu te atela tin nimin pia September ni saria NUG indi de ya pon chungchang po ngai tu hovin ram chung buai takle boruak chingchi ve takara political thil taka malak na ani ante ani an rel na political dialogue manga malak tha anti thule tuna NUG di de pon chungchang hi PPS tia member then khat chuan hetiang hian an soya general khun uka chuan ti hian asoyani hetianga tha kan ti thu kan soi hian tuna indo na lo chuak mek hi kan du mi atalo ti na nilovin kan malam hun kal zel ta na ti kan ni deu ber ati tlangram nam sipai pol tin te hi chuan mi puite ne na tang kop tlatin sipai thu nei na dictatorship hi pai thla in democracy vongnung turin kan beize lang ti in general saingin poina soibok sipain ma han lak taka indo na satak arampum huapa achua hi ramchung mi puite nun na enin heng tlangram nam sipai pol rang te hian an ngai ngam chi alo dewani ngem ti te rel ruwa alo lang rumani China Communist Party chuan Asia le South Asia ram te party lian rang somen party minga in mu khom na nei atuma Myanmar atangin NLD party a som ve a NLD lampo in telan tum ti ani kha Beijing sarkar le NLD party te hi enge mo chen chu an lo thok dun thei nge yani ti alang fia hei hi Myanmar ma NLD party hi la om zel se ti China hian adu tak wange a phena thil dang omem ti ro ngai tu deu chunga yang sipai council in din tak election commissioner and chairman USDP party tunma a sipai lal lo ni to Tein Su Khan NLD thia atum thu asoi kha kan la ria anga vote ti chingpen tu pu in sual zok din muna din tiran tum hleni ma se China hian sarkar in biak na mai ba ka party zonga in thian that na po kalpuya sang ni le sompanga kumpo khan Aung San Suu Kyi po
NLD party hruai tu ani na anga somin alomi khol to ni khami tumpo khan ram hruai tu te khol zin ang maya don son anni thova party minga zin ani na langmang lo zo ka ni China Communist Party kal phung zir chiang tu te chuan Myanmar Sipai Council in thu nei na pong lak nu hian China hian sipai lam tang hle angin thokhat lai khan langma sela sipai thlop bur zonga thil ti hi aban san tiel nin an ngai ani achan lian tak zinga pakhat chu Myanmaram chunga asum don na investment lian tham tak ani te project rol pui mai ani te hi Myanmar mi pui te thlop na atanga hlo tling thei tur chawani ti a hriat chian tak em wang ani chu wangin sipai in thu nei na pong lak nulama China tong kamte kan en chuan ram siam thatna tel tu tur om tak te kim takatela malak holam kha asoi moi de urenga tun nulam deu okas thlachowa Myanmar ma China palai ti an zin na po Myanmar min democracy anei let le theidan kong kha an soi moi hle le zualani chuti chungchuan western lamin economic sanction an rek na ang chiero adu chuang lo boka nakina sipain in lak lena NLD thi anan tum tak chuan China hian tha atilova Myanmar malam politics kal zela NLD din hi atha zo ti ina tran tatlat ne na ngai theya chu Myanmar ma asum don na atluan theina na ni bokang adot le chuan sipai council terrorism thu nei na pong lak nu hian China chunga ain nga na hi zoin atla niam tela Russia lam athena sa sot ta hle ti fia takena mu theya minong line hian China in nga pum hlum lutuk hi ni theya helovin Russia bel tel tulin a hretatla Russia hian hetia sipai terroristen anram mi te chunga rong taka thilen ti thin hi chu adu lo tho turna chungin minong line sipai council ne na inzom na nei hi chu tha ti viau thowani heng thil te han en hian China po hian sipai council chau adin chan chuan nakina atana poi thei jok don ni in a hretatletani ti hi political analyst tam takte thlir dan ani ta AAPP lam chuan Myanmar ram buai thlasari chunga thil thleng an chin che danan ti chuak le a February thla atanga nimin September ni kwa thlenga an chin che dan chuan sipain sualna nei lo civil mian ka hlum zong hi sang khat le somnga le pariatan tling to ani anti mian man zong hi sang sari zakwa som kwa le pahni an tling to a tuna hian mi sang ruk zathum somli le pathum an threng meka chung zinga zahni som sari le pahni chu zel lama thon fel to ten ni thi tura an ti hi kum som pariat tling lo mi pahni telin mi som ni le paruk an oma khesan siam saka wanga man hlawatlan bo mek hi sang khat le zakwa le somriat le pali omin chung zinga za le som pariat chu an ma ni omlovin an chung thu rel sakan ni a te chuan chung mi za le som pariat an tel lova an chung thu rel sakte zinga som thum le pakua chu thiturati an ni boka thitura an ti zong hi somruk le panga an om ti na ni sipai hi an rong ve hrim ani Makui region Pau township huam chunga Deng Queen khomi mi pathum po okas ni somni le pasari khan palpu bom an ra lui tir ne soyani a arab thla khop mai rama boy poka sum don na en mule mal om heklo Myanmar poisa lutna chu atla niam chara January thatopa US dollar khat le Myanmar poisa cheng sang khat le zathum le somthum le pakhat in tluk kha mani September ni rukha chuan Myanmar poisa cheng sang khat le zariat le somrukin US dollar khat a hen tok tamaya voin September ni soma phei chuan Myanmar poisa cheng sang ni le US dollar khat anin henani hei hian economy ngong chle donani ramre thei ti taka an tho chu ain an chok lu atam zoka ramdanga tanga an chok lu manga ram chunga na thok company lian lutuk lem lo te chuan thilman ti sana ngai dona wangin leitu tur an nei tlem dona an chiat pha hle don tin eile in tur ba ka damdoi chenin ramdanga tanga lu reng chu atau vek dona ram chunga la tho tur ombok don silova hei hian mitam tak re theina khura anuk lut don ani economist tenan choi fo chu sum hlutna lo tlaniam ta ani po in chumi ne na in milin sarkarin na siam tamangai ti hiani a sum hlulo bok lak chuana tura na tho tur omlo bok chu ti ngai na omlo reng ani
Sangkhat zakwa somret le pariat kuma sipain thune na anlak kum khan Myanmar economy hi -11 ani ti ani a athang niam hle ti na ni chu ayan na sazokin tun tum Myanmar ram buai hian anram economy ngong chezual don ni in mithiam te chuan an soya anram economy hi -18 lama atlan niam ngei don ni in an chutlom awarap thlak don em Doomday nge buaya na sot le chu ni ram chung mun tina buaina chuak ta a buai zel don bok Central Military Headquarter Mandalay Region PDF te chuan NUG indi de ya puan ni September ni sari atangan ni kwa ni thum chung khan mun rang somruk le pali lai bitumin an cheto ti voin khan an soya rampum huwa pasoi don chuan PDF malak na chau po hi ngai mo tham tak chu ani ve reng to ni hi ole tun tumata na Myanmar news kan update thei chu khati zong kha ani a kan channel min hlut saka thlir tu te na top thlenga min lo thlir sak le awangin in za chunga kan lo me